созандагии таҷассумгари ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ ва заҳмати содиқонаи мардумест ки бо меҳри ватан барои ободии сарзамини худ камар мебанданд. имрӯз дар шаҳри Исфара ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар рӯзи меҳнат ба як саҳифаи нави ободонӣ табдил меёбад. аз маркази шаҳр то дурдасттарин ҷамоатҳо садои техникаи сохтмонӣ, ташаббуси соҳибкорон ва азми сокинон аз як ҳадафи умумӣ бунёди фардои боз ҳам ободу осуда дарак медиҳад. дар арафаи ҷашни муқаддаси миллии сокинони шаҳр бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ баҳри татбиқи нақшаҳои ободонӣ ва рушди устувори шаҳр саҳми арзандаи худро мегузоранд. ҳар як роҳи мувфаршуда, иншооти нав ва ҳар як иқдоми созанда далели равшани ваҳдат, ҳамдилӣ ва меҳнати содиқонаи мардумии сарбаланди диёр аст. гузориши навбатии ҳамкорони мо Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон бозгӯи дастовардҳо, раванди корҳои созандагию бунёдкорӣ ва саҳми арзандаи мардуми сарбаланди Исфара дар роҳи ободии диёр мебошад. солҳои охир бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса бо таваҷҷӯҳ дастуру нишондод ва ғамхориҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Исфара ба яке аз шаҳрҳои ободу зебо табдил ёфтаву сатҳу сифати зиндагии сокинони сипосгузораш ба таври назаррас беҳ шудааст. дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Исфара ба яке аз майдонҳои фаъоли корҳои созандагию ободонӣ табдил ёфтааст. баҳри таҷдили шоистаи ин санаи фархунда тадбирҳои шоиста роҳандозӣ гардида тибқи нақшаи чорабиниҳои тасдиқшуда бунёду аз нав барқароркунӣ ва таъмиру тармими 1085 иншооти муҳими дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ пешбинӣ шуда то имрӯз 1031 адади он ба маблағи умумии 395.2 миллион сомонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар боқимонда иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром ҷараён доранд ва кулли сокинони шарафманди он талош доранд то ҷашни миллиро бо натиҷаҳои назаррас истиқбол намоянд. дар ин радиф тавассути ҷалби сармоягузории бахши хусусӣ сохтмони биноҳои истиқоматӣ бисёрошона, мактабу биноҳои иловагии таълимӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои тиббӣ ва марказҳои савдову хизматрасонӣ идома дорад. 1085 иншоотро ба нақша гирифта будем ки то ин замон мо аллакай 1091 адад иншоотро сохта ва истифода додем ки ин 101% нақша мебошад. аз инҳо 266 километр дар 255 қитъа тармим аз навсозии роҳҳо ва 14 адад корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои таълимӣ ва дигар намуди иншоотро аз навсозӣ, тармим ва сохта ба истифода додаем. бунёди биноҳои баландошонии истиқоматӣ дар асоси нақша амалӣ гардида асосан дар маркази шаҳр сурат мегирад. хуб аст ки ин раванд рӯз то рӯз вусъат меёбад ва дар баробари он ки мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ ҳалли худро пайдо мекунад, ҳамзамон шумораи зиёди сокинони маҳаллӣ дар вақти бунёди иншоот бо ҷойи кор таъмин мешаванд. бо бунёду таъмири иншооти гуногуни хоҷагии халқ, симои диҳоту шаҳракҳо ва маркази шаҳр дигаргун шуда барои сокинон ҷойҳои иловагии корӣ таъсис дода мешавад. дар баробари бунёди иншооти ҷашнӣ, таҷдиду мунфаршкунии роҳҳои маҳаллаҳо ва деҳот бо дастгирии давлат, саҳми соҳибкорон ва ташаббуси сокинон вусъати тоза гирифта симои шаҳрро дигаргун месозад. дар қатори бунёди дигар иншооти маданию маишӣ дар кори таъмиру барқарорсозӣ ва мунфаршкунии роҳҳо низ саҳми соҳибкорони маҳаллӣ назаррас арзёбӣ мешавад. ҳамзамон мунфарш кардани роҳу кӯчаҳо тариқи ҳашар ба анъанаи нек табдил ёфта ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумат танҳо давоми 3 соли охир беш аз 390 километр роҳҳои шаҳру деҳот мунфарш гардида корҳо дар ин самт тақвият меёбанд. раванди корҳои созандагиро метавон дар тамоми ҷамоатҳо мушоҳида кард. сокинон дар ҳамбастагиву муттаҳидӣ баҳри ободии диёри худ камари ҳиммат бастанд. як қадор иншоотҳои маориф, тандурустӣ ва кӯпруку роҳҳоро обод намудем. аз он ҷумла мо ҳозир иқдом гирифтем ки шоҳроҳи Исфара чоркӯҳ ки 12 километр роҳро мунфаш карда истодаем. мо дар оянда ният дорем ки бо ба корҳои созандию
آبادکاری دهه سهم خود را گذاره. با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره و جلب صاحبکاران وطندوست در مرکز شهر و همه جماعت‌های شهرک و دهات کارهای منفرش‌کنی، تعمیر اساسی و جاری، وسیع نمودن راه‌ها، بنیاد جویبارها، نصب چراغ‌های روشنی دهنده و کبودیزارکنی ادامه دارند. هدف از این تدبیرها نه تنها بهتر نمودن شرایط حرکت نقلیات و پیاده‌گردان، بلکه فراهم آوردن محیط زیست شایسته برای ساکنان میباشد. در جماعت‌های دهاتی چارکوه، سرخ، واروخ، نوگلیم، خاناباد و دیگر دهات ده‌ها کیلومتر راه‌ها با سهم ساکنان و صاحبکاران منفرش گردیده امروز برای مردم خدمت می‌کنند. همزمان کوچه‌های نو با نظام روشنی‌دهی تأمین شده سیمای محله‌ها باز هم زیباتر گردیده است. بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی نوگلیم کارهای آبادانی با مرام ادامه دارند. باید تاکید کرد که طبق نقشه چهاربینی‌ها 137 انشاءات‌های جشنی به نقشه گرفته شده بود تا امروز علاقه 109 انشاءات‌های جشنی به مورد استفاده قرار داده شدند و امروز در یکی از تدبیرهایی که مردم پیشه کردند این هم باشد منفرش کنی راه‌های داخلی و بین دهوی می باشد که امروز در محله زاکرخواجه حسنوف زیاده از 1 کیلومتر راه منفرش شده ایستاده است و من بعد تا جشن 35 سالگی در نقشه زیاده از 10 کیلومتر راه‌های بین دهوی به نقشه گرفته شده است که آنها نیز منفرش کرده می‌شوند. با عقیده متخصصان بهتر گردیدن حالت راه‌ها تنها به آسان شدن رفت و آمد محدود نمی شود. این عامل برای رشد صاحبکاری، بهتر شدن خدمت‌رسانی، افزایش گردش مال و محصولات و بلند گردیدن صفت زندگی اهالی نیز مساعدت می‌کند. از این رو تجدید راه‌ها یکی از سمت‌های مهم رشد استوار شهر ارزیابی می‌گردد. در کارهای منفرش‌کنی تکنیک و تجهیزات و کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگردی شهر جلب گردیده آنها بهر صفتاً اجرا نمودن کارها تلاش دارند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی دولتی ولایت سوق و شهر اسفره اینچنین با سهم ارزشمند صاحبکاران ساکنان در تمام حدود شهر کارهای منفرش‌کنی و آبادانی راه‌ها با سرعت ادامه دارد. هدف اساسی ما بهتر نمودن وضع راه‌ها، تامین حرکت بی‌خطری نقلیات و فراهم آوردن شرایط برای ساکنان میباشد. از اول سال تا امروز در همه جماعت‌ها شهرک و دهات شهر اسفره زیاده از 40 کیلومتر راه‌های داخلی محلی و کوچه‌ها منفرش کرده شدند. از آن جمله در جماعت دهات چارکوه زیاده از 16 کیلومتر، جماعت دهات واروخ بیش از 7 کیلومتر، جماعت دهات سرخ زیاده از 4 کیلومتر، به جماعت دهات نوگلیم 16 کیلومتر، جماعت خاناباد 6 کیلومتر راه‌ها کوچه‌ها منفرش کرده شدند. ما باور داریم که به همدلی و همکاری مقامات دولتی و صاحبکاران و ساکنان شهر همه نقشه‌های پیش‌بینی شده سری وقت اجرا گردیده شهر اسفره جشن بزرگ استقلال را با دستاوردهای ارزنده استقبال می‌گیرد. جایز به ذکر است که این اقدامات سازنده منفرش‌کنی راه‌ها که در شفت آن ساکنان زیاد زندگی می‌نمایند از جانب همگان گرم استقبال می‌گردد. امروز اسفره با روحیه بلند سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی قدم می‌گذارد. همبستگی ساختارهای دولتی، صاحبکاران و ساکنان نشان می‌دهد که فرهنگ آبادکاری به عنعنه استوار جامعه تبدیل یافته. کارهای سازندگی در شهر من بعد نیز ادامه خواهند یافت. شهر اسفره با عملی شوی اقدام‌های سازنده و آبادکارانه شهرداری به یکی از شهرهای زیبا و خرم و شکوفای کشور تبدیل می‌یابد. در حقیقت امروزها سیمای شهر باز هم دلربا می‌گردد. بنیاد خانه‌های بلندآشانه زمانوی، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، موضع‌های استراحت و فراغتی و دیگر انشاءات اجتماعی و معیشی شهر باستانی را باز هم زیبا و منور می‌نماید. در مجموع ساکنان شرفمند شهر اسفره با حس بلند افتخار ملی و جانبداری از سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت با سهمگذاری در جاده آبادانی تاجیکستان عزیزمان بهر سزاوار استقبال نمودن جشن بزرگ ملی جهد و تلاش دارند.